الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga kiridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipon sin Tuhan Rabbul Alamin, umat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, katotay manghuran bal hurmat, sa libu-libu syukur iban puji itukbal na to pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan uno-uno kaya anughara niya kato lugay sin paglihan-lihan tadi hababaw sin dunya ini, sarta pakayunta pahinang pagtaat patuhan na to Rabbul Alamin, hasupaya aun mahampitta ahadarat sin Tuhan ta Rabbul Alamin, hawaktu itukbal na kato sin Allah, in sasalamatahan, in tungbas, sin katan uno-uno tibayhuan sin karayawan na hinang talugay sin kabuhi tadiha dunya. Diyarin niya mga palangwan haakama Islam, nasabot ta sin Jumaat limabay, haparihalan sin panghalgai, hani'mat pangalta, amuin biyus sin Allah subhanahu wa ta'ala katuniyo, kalna tistingan kita, sulayan kita sin Allah, bangin kita kapangandulan, mapakaita, inamuin biyus kato yaon maun pahinang karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin, salta, kaayaran ta impangalta ta, maun paamuin hinang marayaw, mapakaita siya pahinang marayaw, amuin, ikatunay ta inhaq niya patagmustahak kaniya, iban, mahinang parsababan hikapag ibadat tapatuan ta Rabbul Alamin, labay din hapangartasin kita. Hadlaw ini mga palangguan haagam Islam, lumaton kita pahambok pangadjian, hambok din ang mga amanat, pag-amanat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain paghula-hula, amunain paglakibini, amunain pag-ukum iyukumi iban sin asawa, lugay sin kabuhi di hababaw sin dunya. In pag-asawa mga palangwan haagam Islam, ini perda akan kato sin agama, sarta siyunnat kato sin panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Asabab yan, in banda kato sin Allah ta'ala halom sin Quran mahamulliya, hasuratun nisa, ayat hangpo tagsiyam haparman sin Allah ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dahan yung mag-ukum-ukum, marayaw, inamuin kaasawahan sin kamu. Ay bima'na, in wajib kato, as husband, in subay kita magmarayaw, aasawa sin kita. Subay ta muna, aun kabuka ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, hikatunay ta in haq ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, dahin ha mga ibadat, iban damikyan mabuka kita fa Allah ta'ala, in subay ta itunay, in haq sin kita, maun paasawa. Dahin naman, hakakahinang marayaw, kaul fi'il marayaw, subay hipa kita,
paasawain kita, suntuan sa rayaw-rayaw, ama si mga anak, suntuan pahinang marayaw, iban mabot pakabtangan, pahimumungan, insubay hikabtang sin kita, amuin kabtangan marayaw, hikasanyang hapangdungog nila, labi luba na hikahanong simpangatayan nila. Asabab sin labay din hakabtangan marayaw, iban sin kaul fi'il marayaw kakainang marayaw, dun hayan naagadta, in banda kato sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dahan niyo maghula-hula, magukum-ukum, magpanun-panun, in kaasawahan sin kamu, hatiranan, sinamuin tiranan sa rayaw-rayaw, day nahimumungan marayaw, mabot pakakahinang marayaw. Intuhan ta Rabbul Alamin, asal niya kita iiyan. Asal niya piyamalayak kato. In pangatayan sin kita, aun waktu, timbang maun paamuin, kaibanan, bang in kaunan mo, in asawa mo dua atawakan tu atawakan upat. Di mo bihayan, makontrol, inamuin paglasa mo, iban sinamuin, kainginan sin pangatayan mo, maun paamuin hambuok din ang mga asawa mo. Asabab yan, asal kita yarningan sin Tuhan Rabbul Alamin, suway paunun ta in adala, inamuin kaadilan ha antara nila. Dahin naman ha wakto, pagbahagi sin wakto, mabot maun paamuin nafaka ha antara sin mga kaasawahan, subay in kaunan ni adil. Wayron bihayan, amin timbang kita mon pahambuok atawakan mon pahambuok. In Tuhan ta Rabbul Alamin, nagbanda ka to alam sin Quran mahamulya suratun Nisa, ayat hanggatus kauha ang tagsiyam haparman niya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, fala tamilu kullal mail, fatadharuha kalmu'allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Banda ka to sin Allah Ta'ala, walan tastati'u, inlan dihayni di tuod, banghabasa ang galis never, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, di niyo tuod kagausan pabuntulon atawakan paadilon haantara sin mga kaasawahan sin kamo, walau harastum, bisan pa hinang niyo na inkatan uno-uno tiranan kagausan niyo, tan tutuod din niyo kagausan bihayan, implement in adala, inamuin justice atawakan kabuntulan ha antara nila. Hasabab yan, impangatayan sin tao, aun waktu timbang maun papuon, atawakan timbang maun pahikarwa, ataw maun pahikatu, atawakan maun pahikaupat. Di magpapasibo, in lasa, pahambuok. Damikyan, insub, maun pahambuok, iban pahambuok, tan tutuod, aun sa jabihayan, persilangan niya. So hasabab yato, inamin pangatayan sin kita, di tabihayan kagausan, pupuon atawakan paagangan. Hasabab yan, asal kita biyan dahil sin Tuhan Rabbul Alamin, habihat Tuhan tang, amin bisampain, uno na in hinangon mo, hakagaus-gausan mo, ay walau harastum, law badaltum aqsa juhdikum wa sa'ikum, bisampa hinangon mo na in katan tan tutuod, di mo kagausan. Naunuin, advice ka to sin Tuhan Rabbul Alamin, pagkabihad to di ta kagausan. Long sin Tuhan, fala tamilu kullal mail, fatadaruha kalmu'allaqah. Ayaw ka mo, amin kumiring, maun pahambuok, amin doon na sadya kaw, in wakto mo, in kataan doon na hadya hapoon, atawakan ay karwa, atawa doon ay katu, atawakan doon ay kaupat. So in kaibanan kaya papasaran, madtusadya bang kabayaan, madtusadya bang aun kagunahan, sa bang mayroon, doon sadya siya mo in kasusuban niya, kalasahan niya. Long sin Tuhan Rabbul Alamin, fala tamilu kullal mail, fatadaruha kalmu'allaqah. Ayaw ka mo timbang maun sadya pahambuok,
Amin kapasaran in hambuok. Biasa pantunin siya, nagagantong. Biasa pantun hangin. Nahahang haot sin langit iban sin lupa. Kalmu'allaqah. Amo hindi kaingatanin siya, masipakaon ba na? Ang paon pa isab siya ba na? Sa di na siya pagtibahon, di na siya pagsuportahan, di na siya bihayan. Asubuhon bang unin biya mga kauunahan niya. Atawa, kiatalakan, ang pawala isab kiatalakan, kiapasaran, hanging. Di kaingatan ni stan niya, uno yung ang pakabana, atawakan, kiabugit, ang pawala isab kiabugit. So, amo yatuin namin banda kato sintuhan. Amo hindi tabihayan, pasaran, hambok din ha mga asawa, amoin hanging, di kaingatan ni stan niya. So, bang di kagausan, auno rin kaadilan ha antara nila, na mas malingkat pa, hibuloy na in hambuok, amuin ha supaya, di kita mataksil, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha amuin do sa dakula na langgal sin kita, amuin di na siya gastuhan, di na siya suportahan, di na siya bihayan tibawon atawa, di na siya ukuman. So amuin tuin biya mga patumtum kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahim. Bang kamu bihayan magmarayaw, marayaw kamu bihayan, haantara sin kaasawahan niyo, pair in waktu, pair in nafaqah, pair in katan, hawayron na tutatun sin hambog pahambog, uno pa lawagon niya kay mo, sin karirihil mo na kanya katan, damik yan karirihil mo ra isab kanya katan, bang mo binihan in hambog, bihan mo ra in hambog, bang mo dihilan in hambog, dihilan mo in hambog, amin fair ha antara nila, laong sin Tuhan Rabbul Alamin, wa in tuslihu wa tattaqu, bang sadya ka mo magmarayaw iban, aon kabuka niyo fa Allah, magmabuka ka mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah kana ghafurar rahima, mattanto rin Allah ta'ala in kaunan niya. Sangat mga ngampon, hapardusahan na hinangsin kita, iban sangat bihayan maulong, hakatan uno parkala sin kita. Inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nag-advise sa mga sahaba, haparihalan sin kababaihan. Sabing tabiat sin babae, in sila iupama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasa pantun bukog na bibingkok. In bukog na bibingkok, bang mubihayan, forsun, tiloron mabagti. Bang mo sa pasaran na sadya, doon na hadya siya kabingkukan niya. Salama-lama. Asabab yan in pitwa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa mga sahabatul kiram, hadith kya bayta Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawsu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dila, wa inna a'waja ma fi ad-dila'i a'lah, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waja, fastawsu bin nisa'i khaira, fastawsu bin nisa', muttafaqun alayh. Ang isimpangon na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Piyangayon niya kato in subay magmarayaw ha mga kababaihan. Istawsu bin nisa'i khaira. Pangayon ko tuod kaniyo, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangayon ko tuod kaniyo, jungjung in subay kamu magmarayaw ha mga kababaihan niyo, ha mga kaasawahan niyo. Amin di sila zalimun, di sila anyayahon, di sila laugan, di sila bihayan siyasiyahon at tawakan pasaran. Pangayon kutud kan yulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insubay kamu magmarayaw ha mga kaasawahan sin kamu. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Sabunnal tuod in babae piapanjari sin Allah Ta'ala in kari asalin niya malamma. Piapanjari siya din hagusok, dapit pataas. Amin gusok sin Apo ta Adam alaihi salatu wassalam. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lah. Sabunnal tudlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sabingkok-bingkok na gusok, amin gusok mari dapit pataas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Bang mo bihayan pabuntulon, in bingkok pabuntulon mo tiluron siya.
Bigla, kasartaho, mabagti siya. Mabagti, bang mugi first, bagti. Once mabagti, way na, di na siya ikapagguna. Wa in taraktahu lam yasal a'waja, bang mo'y sa pasaran na sadya. Uno-uno biya mga kakahinang niya, pasaran mo na sadya, di mo na langon. Uno-uno yung bisara niya bukon marayaw kay mo, pasaran mo na sadya, di mo na langon. Uno-uno yung piyakita niya, pasaran mo na sadya. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yazal a'waj, masisiyaha kawingkukan niya. Di siya tumilod. Fastawsu bin nisa, pangayon ko kanyo, wasihatan niyo pakarayawan in kaasawahan sin kamo. Bang-aon hati niya, kakitaan ta, na-observe ta, hapangaddatan sin asawata, bukon na marayaw, ayaw ta magtuibihayan palipason. Palingkurun ta, dahon ta magbisara marayaw. Habisara lang malambot, amin dahon siya bihayan, mag-heart-to-heart talk sa batyaon, hasupaya, biya mga kahatihan niya tuod, enroll niya as wife, as asawasin kita. Hasupaya kaingatan niya bangunin hak, sin bana pa asawa, damikyan hak sin asawa pa bana. Bahitaan siya marayaw, hadi lumabay, hakaptangan mataas, kasla, atawakan pag-ulak, atawakan pagkalo, sa paglingkuran marayaw, halulayon marayaw, pagbisarahan marayaw in pagkala. Hatiranan lang malambot. Amuyat timpya ngayon kato, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanto na sadya biidnillah subhanahu wa ta'ala, in asawa, bang bihayan marata siya biya, mga mag-alok marayaw, magbisara marayaw, biidnillah hidayatan sin Allah ta'ala, inamuin pangatayan niya. Sa bang masira, inhinang niya, amuin, bisan mo pabihayan advisean, atawakan patumtuman, atawakan hinangon mo na inkatan, uno-uno, hikasan niyang kaniya, masira siya kabingkukan niya, iyang pakita, maun pa amuin, step hikarwa, amuin, butason siya hakulangan. Doon siya hakulangan niya, di kita madto. Sa iyon da kita halong simbay. Inyat to, hasupaya siya lumuka. Amoin mabiyaksa siya, magdaig-daig iban simbanan niya. Bigla na sadyak, matugi sa isa niya, imbanan niya matugi sa isa. Murang-murahan hatiranan ni karwayat to. Amuin, maig na insaytan haun niya. Amuin, magbalik na siya pamarayaw, painasil niya asal, biya sinamuin bago, pagtiyaon sin kamo, bidnillah subhanahu wa ta'ala. Bang, masipa, inamuin pagnusyos niya, impanulang niya kay mo, hiaros sin syara, maun kaw paamuin, step hikarua, makajari mo siya lubakun, sumagawa, amin lubak, di hikamula kaniya. Amuin bukon siya hatampat, sensitive, amuin, hika dihil bulibakkas, kaniya labi luba na ipamayhuan. Sa amuin lubak hasupaya sadya siya, mamintang, kaingatan niya, inikaw ba na niya, wajib kaniya insubay siya magtaat kay mo, sabab ikaw yan inamuin. Amuin tag responsibility kaniya, kamasulan mo yato asbana, inamuin, patumtumun mo atawakan, tarbiyahon mo in asawa. Bang masipa, wala nag-effect, in yadto, in hinang yadto, fab'athu hakaman min ahlihi, wa hakaman min ahliha. Ang pakaw maun pa amin step hikatu, magparakaw din ha mga kampong mo, maun, spokman mo, maun pa kampong niya, damikyan, kampong niya, maun pa kampong mo. Hati na, maas tumaas, inamuin, magbisara aparkala sindua anak nila, salta lawagon, in solution, sa rayaw-rayaw, amuin, magbalik inamuin, pag sombibi nila ibansin, pagamuin, concern nila hambuk pa hambuok, amuin lawagon in tiranan hasupaya, tuy-tuyan na inbiya mga pag-agad-agad nila, lugaysin kawuhin niya, nila. So amuyat to, inamuin, hikaupat step, sa bang nahinang na inyat to, masira, wala da nag-effect, gaman lang ta nagduruhon sa sin giapian sin pamilya niya,
giapian ko sin pamilya mo. So wayroon na rugaing solution dugaing bangbukon at talak. Ang pabaha maun na pamuin pagtalak, pagbutas. Sab abghadul halali inda Allah at talak. Amuyad tuin hinang kahukawan sin Allah Ta'ala bisampain kaunan niya amunain at talak, pagbugit. So before dumatong madto, subay na akaw lumawoy ha mga process na sabot yadto kalo magdihil yadto in Allah Ta'ala way amin magbatok magbalik in pangatayan sin ikaw iban sin asawa mo. So amuyad to ipamandu kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damikyan niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda sin kahalgaan sin kababaihan, pabanan nila. Siyambot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith. Dan kan Abdullah ibn Zam'ah radiyallahu an, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub wa dhakara an-naqah walladhi aqaraha. Si Abdullah ibn Zam'ah radiyallahu an, diungog niya in pangunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam maghutba sarta nasabot niya in parihalan sin unta sin Nabi Allah Salih alaihi salam amin mu'jizat miracle sin Nabi Allah Salih gimwa in unta dainha halom sin lupa amuin na syak in mga taukatan bang biya din maghapen yadto inyadto mu'jizat sin Nabi Allah Salih. Sabing tiap-tiap Nabi aun siya mu'jizat. Yang pana nagbutang role in Nabi Allah Salih alaihi salam hangka adlaw in tubig ini suko sin unta siya sadya inuminom. Pagkonsum kamo na isab. Paghambok adlaw unta na isab magsubli-subli. Bang uminumin unta di ka man diri sumawok sin tubig. Damikyan bang kamo sumawok sin tubig di na pa inumin nito. Yato in arrangement sin Nabi Allah Salih alaihi salatu wassalam. Siyambot sin pangunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So magawa, unin ninang sin kaum Samud. Aun hambok tao, pagnganan, hi Qudar ibn Salif, in tao ini, tao bihayan maisog. Sal taon gaus bogbog niya din na familia niya, iban sin kauman niya. Pagkabihad to, hawak to in unta, uminom sin tubig, di sila makasawk sin tubig, us na siya piyatay niya in unta. Unta sin Nabi Allah Salih alaihi salatu wassalam. So hasabam sin pagpatay niya sin unta, nagdihil murka in Allah subhanahu wa ta'ala, siksa sila katana sabab sin wala sila bihayan nangagad haamuin aturan biutang sin Nabi Allah Salih alaihi salatu wassalam. So nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah niya in parkala unta siunuan niya bihayan inamin khutbah niya hahambo kabtangan in agi niya faqal يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما تضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه. وبسمان سلسلة سين نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قصة سين أنت سين نبي الله صالح خياتمنيا إن خطبانيا هبريهالا سين كبابaihan إن أغينيا pag binasa niyo in kababaihan niyo. Piaglubak niyo in kababaihan niyo kaasawahan sin kamo. Amo in nagdihil bakkas na pamayuan nila. Nangalum na in mata nila. In simod nila magdugo na in simod nila. Nagbukol na in o nila atawakan baran nila. Bang kamo bihayan long na makabinasa. Haasawa niyo. Way pagpikil biada kamo manglubak sin unta puspos sa supaya sadya dumakan mabiskay. At tawasin biyasin paglubak niyo sin ipon niyo. Hawayron ulong niyo. Salta tiasan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tingog niya. Pagsakali lang na pagsadlupso ka. Iyang panakamu dumaig. Iyang panakamu dumaig kanila. Tumunay sin syahawat niyo kainginan niyo kanila. Pag binasahon niyo sin adlaw, pagdum sukan niyo isab. Uno yan lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aun din na mga sahaba kaya tawa, habihad to biya naka-relate siya, magtuwi siya iyan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima yadhaku ahadukum mima yaf'al. Mahi magkatawa inang katauren kaniyo hinang niya.
So, in maksud sin khutbah niya, in main point kabayaan niya hipasampay ha mga sahabat niya, laton pa mga umat niya. In subayta halgaanin asawa. In subayta bihayan lasahonin asawa. Sabab inyan amanat. Piyag amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na halal sila. Hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta ina sin mga anak mo. Subay mo halgaan. Subay mo hulmaton. Subay mo laggoon. Hinangon mo in kataan. Uno-uno. Kakausan mo. Ipakita mo in dayaw mo kanila. Sabab amanat. Amuyan timpiyag iyan. Sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith niya. Inamuin. Hadith niya lang na ala wastawsu bin nisa'i khayra. فإنما هو عوان عندكم. Pangayon ko tuod kaniyo lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In subay kamo magmarayaw ha mga asawasin kamo. Sabab in sila yan awanun indakum. Biasa pantun nabibihag niyo. Upama ko na pagbunuan, aun kuntara nabihag. So in aturan sin nabihag lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay mo di siksaon. Subay mo bihayan hulmaton. Subay mo bihayan halgaan. Subay mo hidilin kalimayahan nila. Biyasin naghapen hakazawat habuno sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun din ha mga kuntara na bihag nila. Ang pa in kufar bang nakabihag. Pagbinsa naon, pagjilon, paglubakon, pag-igan in mga kukkubihayan, pagsunogon, kangion bihayan in ginawabaran, ang pa in Islam. Bangaon na bihag din ang mga kuntara. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, igan niyo inamuin kadena haliman nila. Sa dihilanta sila special task. Hisyuren kanila maingat magbasa iban magsulat. Hinduan niya hamhang po din ha anak si Muslim magbasa iban magsulat. Bang maingat na inamuin kaanakan sin Muslimin magbasa iban sin magsulat, hidihilta na in kalimayahan niya. Bang siya mabaya mo ipahula niya, ahlan wa sahlan. Bang siya mabaya maghula di kato, welcome siya, masira siya agaman niya. So bihad to, in aturan ha mga nabihag, na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangayon ko kaniyo, subay kamo magmarayaw ha mga asawasin kamo. Sabab in sila yan nabihag niyo. Nabihag niyo, in asal-asal niya. Halom sin o kumilik sin ama niya, sin familia niya. Pialalangga, piararakag sin ama niya, iban sin ina niya. Sa hasabab sin tiranan marayaw, labay hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nag-ang-ang, inugangan mo, hitukbal kay mo in anak niya, sabab hapangatod niya in ikaw kapangandulan. Hasabab yan amanat niya, dun habatang liog mo. Hasabab yan in kita, subay kita bihayan magmarayaw kanila, sabab inyan amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in piag amanat kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piag amay-amay niya in subay kita magmarayaw hakaasawahan sin kita. Mura-murahan mga palangguan ha agama Islam. Habang mayan, in kita niyo anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun paamuin, paghula-hula sa rayaw-rayaw, madawhat ta in kasanyangan, diha dunya, labiluba na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labiluba na, hikatunay ta in hak sin kita, paasawata, pa mga anak ta. Damikyan hikatunay sin asawa, in hak ta kanila, iban sin hak sin anak ta kato. Mura-murahan pa pagbarakatun kato sin Allah ta'ala, in waktu na to, anugharaan kita, maun paamuin hinang sa rayaw-rayaw, hikaangkat sin darajat ta diha dunya, labiluba na, ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي أنحاء بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.